O karulo atuborlo ilukumniare keda kaisara noare yeriongetelo ya eta Ayuar Apedorosio no karo ta Iyemuto kanio Uganda ne sabu ikeke wimusago na kaisa kananga na nuongonlo e bilibilitere Apedorosio no karo ta Iyemuto kaneko Uganda abilibilo na Apedorosio no kaiwadi ka Iyemuto ne sijeko kinte asomna kalu Iyemuto o telesi tibora dawe yeriongetelo ya Yuarit Apedorosio no kaitunga kaneko Uganda Human Rights Commission achamon role the media as a custodian of the people's rights to know. This meeting, therefore, is very strategic and pivotal in fostering continuous and future engagements aimed at instilling a human rights culture in the TESOB region. Inerasi kedelu Iyemuto atupuruchukana lolo wangadea nesabui sumu na tupakin luotoro bulu apotu tipipila taiwarika kalu Iyemuto pachko bukedea nede tolo stiria seu kangina. We shall look into these issues. Some of them we saw, like the violence in Bukedea by-election, confiscation of gadgets. Sam Odongo agwekintoni ekotelo Iyemuto aneoteso nesabala ebe airiamuna lolo nesaraya geonde na ipadi chanelo e jog kowailo Ayuari Apedorosio no kalu Iyemuto Eswiti bala utakwa nero tapukuru anwanyi bonde onda rotaki Iyemuto Ayuar on duch swama okaswam jayono feeling na nara duch atapto narotaki Iyemuto etorne toma tioksono langiri noi kama na rake da bilibila au Apedorosio swamona swam parna kwana jo ngini tipipila dora jarota ni Iyemuto parna jaru chokini keda tukodi chokini keda tukodi parna tukota ko pakena imonyo nejai e commission de commission ngesi kwa nejen bonbe ani boko na nelo sasa kwa nai atopaki tonga do chulo eta pitai tipipile nene lu Iyemuto eja sai tota somisho ketikesi polisi nepekalu ajore loda poto arota Iyemuto ilipata commission anyu ne bitemo kini aurianete nade ya unere kesi einer nepekalu Iyemuto ni kamtos mitorontere kesi nara imuno ebe ara ipedoso to have an interface when human rights are the mediators epero policy na misikin kwenye na ibuni osone aneri alimonondo human rights akiroma meti policy domo yi iliamunoslo human rights kedi policy ineras policy ndanu kechebon ama meteso imame une point of balance ya somne bushakin ya som dora me takadikire chetwet yangara jerono so arpaki Iyemuto ni puno teso aito ratu protection ni puno konyi koto akangara na human rights lolo e commission sabu itegea ipupi musagono ebilibilitera Apedorosio no kaitunga ani kidena Uganda imusagon tomonakan ido kotomo musagono kanguli tomonare ikese dolitere police yare ikese dolitere ajore osodikine diope eriongtelo ya eti isuban arabonati tianglwais. We appreciate the concern from our clients regarding delayed disposal of their cases at tribunal. The reason is because the commission in general has a very huge caseload, and we have very few members of the commission. Apupio na kaimusa gono kalu nesebuni adao na parashauni nedebuni ya commission aitolo muni tubeshake. Godfrey Ojore, TV East, Soroti.